Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, Večeras zajedno. I večeras smo zajedno zbog toga što smo zajedno bolji. Nagrade i priznanja dobijaju najbolji. Zbog toga je sa nama večeras dobitnik prve plakete Skupštine Srbije, tačnije Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, Dragan Jakovljević, glavni i odgovorni urednik glasila Samouprave Srba u Mađarskoj, Srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte. Čestitamo. Za nas u Mađarskoj je od posebnog značaja, posebno za nas u Srpskim nedeljnim novinama, jer nam je time naša matična država Srbija dala do znanja ne samo da prati ono što radimo, već i da njene institucije smatraju da ti naši napori nisu zanemarljivi i učinci koje ostvarujemo, evo u ovom konkretnom slučaju na polju informisanja srpske zajednice u Mađarskoj i sveukupnog povezivanja dveju zemalja.
21 čas, 8,5 minuta. Aktuelnosti iz života Srba u Mađarskoj ili lepe aktuelnosti iz života Srba u Mađarskoj. U Beogradu je dodeljena prva plaketa Skupštine Srbije za srpske nedeljne novine iz Budimpešte, a za izuzetan doprinos razvoju prijateljskih odnosa Srbije i Mađarske i za čuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta srpske zajednice u Mađarskoj. Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, Večeras zajedno. Gost emisije Večeras zajedno je naš kolega Dragan Jakovljević, glavni i odgovorni urednik srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte. Dobroveče, kolega. Dobro večer vama i slušalcima. Kako se osjećate kao prvi dobitnik plakete Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu? To osjećanje mogu reći vrlo prijatno. Naime, ja mislim da oni koji kažu, a ima i poprilično, da su ravnodušni na nagrade, da im ne prijaju posebno, mislim da ipak zaobilaze istinu jer je to zaista prijatno osjećanje. A za nas u Mađarskoj je od posebnog značaja, posebno za nas u srpskim nedeljnim novinama, jer nam je time naša matična država Srbija dala do znanja ne samo da prati ono što radimo, već i da njene institucije smatraju da ti naši napori nisu zanemarljivi i učinci koje ostvarujemo evo u ovom konkretnom slučaju na polju informisanja srpske zajednice u Mađarskoj i sveukupnog povezivanja dveju zemalja. Srpske nedeljne novine mogu da se čitaju i na internetu, zar ne? Kako da ne, mi od pre nekoliko godina imamo internet stranicu. Doduše, ona je za sada fiksnog karaktera jer naše nedeljno štampano izdanje kao takvo postavljamo na internet tako da ono može da se prati svuda u svetu, dakle na internet mreži. Međutim, upravo ovih dana se spremamo da počnemo realizaciju jednog projekta oko koga smo imali podršku pre svega Kancelarije za dijasporu i na njihovu sugestiju, na njihov predlog. Krenuli smo u akciju, da tako kažem, formiranja i puštanja u rad jedne dnevno promenljive internet stranice, odnosno internet novina. Biće to dnevno elektronsko izdanje srpskih nedeljnih novina u okviru kojeg ćemo plasirati ne samo informacije koje se pojavljuju u našem štampanom izdanju, već i sve ono što je dnevnog karaktera, dakle dnevne aktuelnosti koje ne mogu naravno da se pojave u našem nedeljnom izdanju. Tu će biti sadržaj multimedijalnog karaktera, video prilozi, audio snimci, dakle sve ono što po svom karakteru nije moguće objaviti u srpskim nedeljnim novinama. Vaše novine, dakle Srpske nedeljne novine, su glasilo Samouprave Srba u Mađarskoj i prilikom dodele ove značajne plakete, ne samo za vas, nego i za nas, gospodin Aleksandar Čotrić, predsjednik odbora, je rekao da se broj Srba između dva posljednja popisa stanovništva u Mađarskoj povećao za skoro 7.000 i istakao je da veliku zaslugu imate i vi, odnosno Samouprava Srba i njeno glasilo Srpske nedeljne novine. Pa jeste, prema rezultatima popisa sprovedenog 2011. godine u Mađarskoj živi nešto više od 10.000 naših sunarodnika. Prema rezultatima prethodnog popisa bilo ih je oko 3.500, znači to je značajno povećanje. Najviše ih je u Budimpešti, ali su vekovima prisutni i u severnim naseljima Pomazu, Kalazu, Sent Andreji i Čobancu. Također žive u Segedinu i okolini, zatim Pečuju i mađarskom delu Baranje, kao i više naselja u Pomorišju. Postoje različita tumačenja tog, da kažem, trenda povećanja broja naših sunarodnika, odnosno onih koji su se izjasnili kao Srbi, ali eto, meni je drago da su nadležne, odnosno relevantne institucije u našoj zemlji ocenile da su i Srpske nedeljne novine promotivnim nekim aktivnostima koje smo vršili u tom periodu i afirmaciji srpskog duha, odnosno direktnim pozivanjem naših sunarodnika da se izjasne kao Srbi, doprineli tom procesu. Kako i zbog čega je lepo biti Srbin u Mađarskoj u ovom trenutku? Pa lepo je biti Srbin u Mađarskoj, da kažem, lepše i prijatnije nego u nekim proteklim vremenima. Naime, ja u Mađarskoj živim skoro 2 decenije, došao sam ovde sredinom 90. godina kada nije bilo ni malo lako, ni popularno, da tako kažem, biti Srbin iz nama poznatih razloga. Dakle, dubokih previranja na prostorima bivše Jugoslavije, sve se to odražavalo
imalo je refleksije i ovde u Mađarskoj, naravno posredstvom svetskih medija za koje znamo na koji su način predstavljali Srbe i kako su o nama izveštavali. Dakle, to je uticalo da u tim godinama slika, da kažem, prosečnog Srbina i ovde u Mađarskoj ne bude baš lepa. Međutim, eto, vremena su se na našu sreću promenila, tako da mi se čini da smo i u ovdašnjim medijima, a i u svakodnevnom životu se ta promena osjeća. Dakle, prisustvo srpske zajednice u Mađarskoj, Srbije kao države i Srba generalno je u mađarskim medijima značajnije i da kažem, nije to neka ulepšana slika u odnosu na onu realnu, ali mislim da nas u ovom trenutku mađarski mediji, mađarska javnost daleko realnije predstavlja, dakle, onakve kakvi jesmo zapravo, bez ulepšavanja, a i bez, naravno, nekih kritičkih osvrta koji nisu imali mnogo veze sa stvarnošću u ranijem periodu. Dozvolite mi da kažem da nisu se samo vremena promenila, nego smo i mi mnogo radili na tome, mi kao medija i vi kao deo jednog izuzetno uglednog glasila u Mađarskoj. Kako da ne, mi smo se zaista, mogu da kažem ovde, govorim za ove prostore, zaista trudili da nešto uradimo na tom planu, imajući u vidu da nas prati i deo mađarske javnosti, a da se ove novine čitaju i u Srbiji, pogotovo danas putem interneta. Sve značajnije institucije u Mađarskoj i u Srbiji dobijaju naš list, čak imamo informacije i da se neki tekstovi koje institucije mađarske države smatraju interesantnim prevode i na mađarski, tako da smo, čini mi se, pažljivo praćeni i rado čitani u obe zemlje i mi se svojim sadržajima trudimo da pokrivamo, ne samo da pratimo ne samo dnevne i nedeljne događaje, dakle ne samo da izveštavamo o njima, već i da u svojim osvrtima, komentarima, tematskim člancima postignemo to da se o Srbima i u Mađarskoj i u našoj matičnoj zemlji širi dobar glas među našim čitaocima. 21 čas, 22,5 minuta. Nije vreme za sladoled, ali je vreme za ljubav i modu. Mi nastavljamo razgovor sa našim večerašnjim gostom. Naime, predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu Aleksandar Čotrić izjavio je da je naš večerašnji gost Dragan Jakovljević kao glavni i odgovorni urednik oblikovao Srpske nedeljne novine kao informativno glasilo, ali i kao medij koji podučava i povezuje ljude s obe strane srpsko-mađarske granice. Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, Večeras zajedno. Kolega Jakovljeviću, da li biste za slušaoce emisije Večeras zajedno, emisije koju slušaju naši ljudi koji su širom sveta rasuti, neko iz dobrih razloga, neko iz manje dobrih, ali im je srce u Srbiji, da predstavite, dakle, najnoviji broj srpskih nedeljnih novina? Pa kao i svi naši dosadašnji brojevi tokom proteklih nekoliko godina, a Srpske nedeljne novine pod ovim nazivom izlaze već 5. godinu i ovaj broj donosi niz aktualnih informacija iz oblasti politike, reč je o rubrici na 2. i 3. stranici našeg lista, dakle predstavljamo ne dnevno aktualne, ali tematski interesantne članke sa političke scene naše matične zemlje i Mađarske. Tu je zatim nekoliko tekstova iz oblasti ekonomije, konkretno mađarska privredna delegacija je boravila u Vojvodini u poseti izvršnom veću Vojvodine. Pratimo dokle se odmaklo sa projektom izgradnje brze pruge na relaciji Beograd-Budimpešta, o kojoj se proteklih meseci dosta govorilo. Tu je zatim rubrika Teme i događaje koja prati lokalna dešavanja, dakle dešavanja u lokalnim sredinama u srpskoj zajednici u Mađarskoj. Imamo intervju sa gospođom Brankom Latinović, vlasnicom nekoliko zabavišta na engleskom jeziku u Budimpešti. Tu su zatim servisne informacije, rubrike, odnosno tekstovi historiografskog karaktera, konkursi, oglasi, odnosno pozivi našim sunarodnicima da posete neka društvena dešavanja i kulturna, naravno, u Mađarskoj, u našim lokalnim sredinama. Ta rubrika je, čini mi se, posebno interesantna i najradije praćena, jer na taj način naši čitaoci saznaju kada se, koja i gde od manifestacija u srpskoj zajednici u Mađarskoj održavaju. Dakle, to je jedan svojevrsni vodič
za sve one koji rado posećuju ovakve programe. Spomenut ću ovom prilikom i rubriku na našoj 12. stranici koja je posvećena Sretenju kao trostrukom prazniku, dakle i verskom i državnom, koji se i u Mađarskoj proslavlja. I upravo je danas u ambasadi Srbije tim povodom održan prijem za predstavnike i lokalne srpske zajednice u Mađarskoj, ali i za strane diplomate, dakle povod je Dan državnosti Srbije. Pored toga što dosta vremena provodite uređujući Srpske nedeljne novine, vi sarađujete i sa programom za dijasporu naše kuće RTS-a, autor ste kolumni u Politici na sajtu B92, a objavili ste 10 knjiga različitog žanra, a i član ste Udruženja književnika Srbije, Udruženja novinara Srbije i tako dalje. Pa kako sve to postižete? Pa mislim da je ljubav prema poslu, a i prema literaturi odlučujuća. Dakle, kad čovjek nešto voli, onda mu nije teško da to i radi. Dakle, ja volim i novinarstvo, a i drugu formu pisanog izražavanja koja je također prisutna u mom stvaralaštvu. S jedne strane je žurnalistika, s druge strane poezija, eseji, romani, ali se trudim i mislim da je to potrebno da ta dva potpuno razdvojim. Jer kao što znamo, novinar ne trpi ni pesnika, ni romanopisca, a također i posvećenost poeziji, odnosno prozi, isključuje bilo kakve primese novinarskog. Pošto su mi obe ovako omiljene, pošto se novinarstvom bavim već više od 20 godina kao profesijom, zato sam se školovao, dakle to je deo mog života. I literaturom se također bavim od najranije mladosti. Eto, iza mene je nekih 10 knjiga različitih žarova, tako da se trudim da i jedan i drugi deo moje ličnosti dođu do izražaja na tim boljima. I toplo srce i oštra novinarska misao. Kako da ne, toplo srce je potrebno ne toliko da kažem u novinarstvu, koliko recimo u poeziji, ali oštro pero je i tekako neophodno u novinarstvu, dakle u ovom poslu kojim se i vi i ja bavimo. Hvala vam lepo što ste bili sa nama, sa slušalcima emisije Večera se zajedno. Želimo vam mnogo uspeha u radu, jer vaš uspeh je zaista i naš uspeh. Hvala vama i želim vam da potrajete još dugi niz godina. Spomenuli ste da ste prisutni u etru više od 4 decenije. Ja sam vas zaista rado slušao svih ovih godina, još da kažem ne vas lično, ali vašu emisiju još u detinjstvu dok sam živeo u Srbiji. Dakle, kada internet i sva ova tehnička, da kažem, pomagala koje posreduju u našoj komunikaciji nisu bila prisutna. Dakle, bilo je to, čini mi se, vreme u kojem se sporije živelo, kada su ljudi imali više vremena da večeri provode